Nogasemerera kwane omwanchi omuliebu nakwabere kogotwara oburigererio by'emigetasini kia Ndizi TV nigo yaragire Ensa Eyemo yabono marago basingo kwaligania emesa ya mang'ana Amayia erinde ngumanyie nara yabereka gokorekana korwa chingongo chonsi inye chense chinga kitoroche amate yo mwana Junior Sagini oyo beteka gokonorwa amaiso n'abantu batamanyiri yaganirie serikali kwangoya obotuki erinde konyora obwene nabo igo enyagitari ya Wholesome yegotoka ime county ya Nyamira nigo yachengeire obokoleri obuya bw'omwaka oyoiga ase bairaniri abamenyi be county yombia mono ase okubabwatesi nabo igo gotigara imigabu ye county ya Nyamira nigo ababwatani nabo igo abarai besokire nabo igo kurwa egekure getindi gochia ase abone bebinyogo byo gotindi anene mono chingaki abakenya bagendete kuyaligania ase esuguku erebosio nabo igase sector y'obosombi nigo yaberege kwerera salenene yaberege konyora anene mono chingaki chiga chiesuguku mwancho muri karansa oike erinde ngomanya senchira yobekiranu kurende inyora sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bayiga sensemo ya YouTube na bagotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke eretera ne Frida Kerubo na sensemo chibyorokerero nigotokobwatenere Joshua Auta ngwira nanda segekegeke erinde ngomanye amange Ingo chaka kegima umwanchi omulye nigongo chakira orobotiro gwichania asengo chakira kurase county ya Kisii ase ya mateyo mwana w'imyaka emeke kurase ensemo ya marani yugotoka ime county ya Kisii yaganire serikali gokora obotuki magiga y'omwana obokorusigwa amaiso n'abantu batamenyekaniti omwana Junior Sagini nigo atogete ase omugondo kurende ase chingaki abasamaria baya basogete nabo komo ira goika enyagitari ya Kisii Hospital erinde kwenyorera obogwenia muri kito Brighton Makoli na mange Magega yo mwana Eyemo oyo yandete kuronira obogima bwaye ase enyagitari ya Mase county ya Kisii gotoka kabochoira maiso nigo bono mamo mwabo nyareka gotwerera ng'akia nyarete ringanirio kwa majina ninaitwa Amerika mto kwa Richard Makoli. Nyumbani kwangu mahali ninaolewa niko Nakuru ukielekea Ensa na Nomora. Hapa nyumbani kwetu mahali mtoto alionea hii alipatia hii ajali ni mahali inaitwa Nyakiguroni Mtondo. Huyu mtoto alikuwa siku ya Jumanne saa ya jioni hivi. Mtoto akapotea, alikuwa anacheza na watoto wengine. Sasa siku imeingia wakaanza kumtafuta, imekuwa saa ya usiku. Hawakumpata, wakakuja kumpata saa imekuwa usiku kabisa. Mahali alikuwa anasimama karibu kwa mahindi na macho yake ilikuwa imetolewa. Ngana mamo mwabo ni garangeretigwe ekero ringanirio liakorekanete. Sasa kutoka hapo ndio nikaita kutoka nyumbani kwangu nikamleta hospitali. Hiyo ndio sita tuko nayo. Hatujui kile mtoto alikuwa anapata hiyo matatizo. Hapo sijui kwa maana mimi niko nyumbani niliita kutoka nyumbani kwangu. Mamo mwabo gakwerera nikabona kumeti mbitinaki birete mwana oye gokorerwa ekebekyo. Sijui kama ni fitina gani kwa maana mimi nilitoka nyumbani kwangu mahali nilizaliwa nikaenda huko kwangu niliolewa. Sasa wakati niko kwa nyumbani kwangu mahali niliolewa ndio nilipigwa simu nikaambiwa mtoto amekuja hospitalini, walimkuta kwa ndani ya samba bila maji hakuna. Sasa na fitina ya nyumbani saa hii ndio sijui kama lilitokea wapi. Saa hii serikali hiyo maneno kwa mkononi wa serikali wanaendelea kutafuta ndio wapate vile iko. If this baby here, the baby Sagini, the 3-year-old boy, on Wednesday evening with injuries in the eyes. So we took him to theater and we actually found out that the eyes were all gouged out with some sharp object like a knife. And it was quite crude because they also injured the lids and of course left some dirty debris there. So all we did was to, clean up the debris and the sewage at the lids and give antibiotics for infection. Aburwanireri ibobwene bomanya bantase county Kisii nigobono besokire na komochi ingana eyo. Kenega konege ente kebe
egente kebe bona yo muntu yo gokore egento muneke ogoito omwana ore innocent no bole makurete omwana ori nkia gokorere tukumuita okobochora omwana amaiso kwa more mari bona kware mairi omwana ori omwana obeire kerema bono boigo nigo bono banyarire bakubori abanyanyimba gokora obotuki boisaine erio kumanya ningikirete ngane yo gokorekana bakuru kuna security agencies bonsi be right from community policy otete mocho mosoki kabisa mokore investigation abantu bali babwatu immediately kuribota Kisii and Nyamira TV eritariane Brighton Makori. Mbiamono sana omurikecho Brighton Makori asogotwaliganiria oroboti uruko ni ntubune Kisii and Ndizi TV no gosemere goitubuna obutuki mbokorekane na boigo oboene gotoka na boigo nigo tukuganiria omwana uyo okogwena kwa bwango konde togotikana nayo no gosuka mutwa soroboti ronde nigo ngokumanyibuna enyagitari ya Allsoms eyo gotoka asensemo ya Nyamira ime county ya Nyamira nigo litkolere yatwara esabato ya masabo na boigo kubairaniria mbiamono abamenye bensemeyo asengenche okobwatira na boigo kweneki obokoreri obuya gukwana omo director w'inyagitari yo Gloria Nyanchoka nigo aenekeri abamenye bensemeyo obokoreri obuya ase omwaka ogocha kondo mulikito Vincent Onyancha natalira sinsemecho na gotwaliganiria roboti rokobwatia na sensemo ya Nyamira County ya Nyamira asenya getali nene ya Allsoms karoli tukulia ya bali nene gochia sabale. So another gift we decided to do is this picture that we decided to make for her. I know she's very happy paka hata anashindwa kuongea. Esabati yega bale kurwa masano gochengera obokorri bwabo kolenga no director w'enyagitari ni gatebiruna obokorri bwabo ni gobobiru wengenche mono anego cyasamenye bensemeye amo ne chinsemo chinde. I want to say that we have been through ups and downs. We have purpose as Allsoms family that we are going to serve for. This institution extends its hand to help those who are less fortunate in the society. We pay school fees for a few orphans and we help other people. Nigo chinga kichi abanyagitari banyara bakohereza obokorri bwabo na baragwikirania anego cyasamenye bensemeya abanyara bagotebuna bagokira obokorri bw'enyagitari Allsoms abwase banyatogia nagotebuna obwatemero birimiya anego cyasobokorri bonde asongokora omwaka nigo batebuna enenchera yemu yokuro obokorri bwabo gocyasabamenyi bensemeye na imekuwa nomi yetu sisi kama hospitali ya Allsoms to give back to the community, and this service ya Thanksgiving actually ilikuwa ya community at large. Thanksgiving Sabbath we are to invite abashiriki kurwa surrounding ya community tokoroka ya Nyamira alafu na all the staffs baito baritu akorega sina barabo kwa niaba ya ekanisa se sabato ya lero yelling for a Thanksgiving in this hospital Allsoms. I'm very thankful to it. Asengencho na bere ginkorwali bugaiga abere ginkoreta bairi bane gaiga ni kikiare ngiko kenya sembi amuno atorere kurwa mwaka ochagete ndoka ndusho koro mwaka andagendere gutora ase emiakere mutu otogendrete ko godumya orere baito na gokire siriti kuria riarengeria Thanksgiving Allsoms nasingo twashaire binywanchi na maene ndagera ndo twakirenya sambia mana saturusirie wale bwa umwaka muno chagete muno erire chinga kicho gati yaborwire baikransi nyagetari ni go bagokira obokoro bakonyora asogo chengera litukeria nase sabateye ya masabo na gokire asego sangali tukuria lero le sabato na rore sabato ningiya mwana nanyora tuno mwana omumura nande onde no mogoko aiga gonda Allsoms nyagitari lero tukuria sabato nyagitari abange tegengo kujako wango mosaba saba kwale yanyora maiga twarageire nanne wodinde koda yasanga mbiamono ale Allsoms kona cha mwisho ndo Allsoms kuna chete kona ali ngumurwire saitira kini bakoli rugwa eno bia sana esabato yangu merete gaiga kanyora ngamba bwato muyega guchengera esabato yo gukora mwaka yo kuiraniria Allsoms yeito ngambiyamo mbiamano narageire na yure chae na rure chabati na
andi ninganyete saba ya marago banda gire manye kora enyama no mojane jabati no jira na lire bakanyi gwete ngotete kima nigo chinga kyecho bono yategero kuboria gocha samenyi na boigone ya matengima elikunyara kone kinango kinibarobo korri bwenya getari yeye azikonda batebero no bwatemero bilie bya gochakro mwaka bukiri bubere na 2023 ase batebere mbachi kubwatirana amona amenyi bensemeye asokane kibunankuru barobo korri bwisa ine gocha se abantu bonsin ko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo ya kemere kutoka se kaunti ya Nyamira kurwa senya getari ya Olsom seretirana nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Mbiamano sana omurikecho Vincent Onyancha asogotwariganiria oroboti urukonde togotigara imi kaunti ya Nyamira abakenya chinga kibagendete kuyarigania asesugukenene erebosio nigo baganirwe gwetanga nebinyogwa byogotindia osanga no ma reverend korwa ase ekanisa ya PCA Simeon Nyasimi ime ya North Mogirango kaunti ya Nyamira oyore omorai gatia barayi bali batendenere tobolendi nigarure egekure getindi gochia ase abaonia bebinyogo bogotindi anene mono asinsemo chirichi chiete nguma asokonia ebinyogo byo muri kecho Job Maangi natwaliganiria oroboti rokobwatia amarwa atancheiri nebinywego byogotindia negati amang'anairaniri amagenderero maega ase orogongo rwa Gusii Reverend Simeon Nyasimi oyore oyomo bwababwatani bakubwatirana ne serikali gotingia oborendi ensemo ya Magwawa division nagikeria ogokina gwekerengo ky'abantu bakonywa amarwa n'ebinywego by'ogotindi biri bitancheiri anene mono engakiye bono yabire enkongu abana babake goseba saba besoiria se binyugwe biga naende muma etenge binyugwe biga tabiria bagakabaka nyure kare byaburukani we binte binge egetwa je koro chungusi gore ya marwa ya iga tai marwa alia akengiru ako ayabarirwa matuka magochiko amarwa ya iga bakarweka marwa ama bintu kitamario ko buna formalini ne bintu binde amarwa ko bari tukerimo ngabera marwa asateba engane negati amang'anaire ogukina gwekerengo kyobusalia nogotigongigwa kw'abana bona getu akole tafiti yaito ebinte byasaria abana baito una mugana te kugwase chiruninga amang'ana mange amang'ana ya development kosa mang'ana yogo tera abana abanyarukanse abuchire mono abantu emyaka erigatwa na yugunya no mwaka naroyo momonne sana batachira abananze abana basindire emyaka emeka narwa ekuro entindigo kyasamenyi bensemeyo buna eserikali nere maiso kubwata onde bwensi oratoke gakonia ebinywego by'ogotindi biri bitancheiri asinga kiyeyemeyega lakini ntubu ne serikali ku national government twabekire mikakati yokororanga kitogosirie binte biga togosirie marwa ya muri abakari kunywa twabekane namo ne serikali abasikali abagambe baito omwaisisi ito Magwawa na no mo DDC ito korokwa na maraka ina mai twabekire mikakati yokororanga kie togosiria marwa ya iga asaria bana baito asase geta bayibuli kolenda abana babo chinga keji chemeyega mbesona ni namang'anara chiko basareria amagimabo igo tokoimisa abayibuli baito balenda abana babo baberenka batie kuira abana boiri mona mai na abana bange bagosarikira akanda nyoro muntu mutuchiranse lakini mwana karamo naye tio mwana abe naye nyo bintu byakongire ncharakere kabana abana babo karinyo nelitoke lakini obena abana babo buya kurwa se kaunti Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Mbiamano sana umurikecho Job Maangi kurase kaunti ya Nyamira so kwaligania oroboti oroikirandu kondo mwanchi muri togotigana nayo nigo tokoirana ya masemo goika kaunti ya Kisii ase aboncherira kurase sekta y'obosombi babere bakwemurungani kubwatikana no kwirana nse kuboncherira bwabo okwana no munyakirgo quick bus nigo aganire serikali kwirania ligolira magutanse asokoneki obokoreri obuya ase sekta yo umurikecho Ndemo Steven Namange sekta y'obosombi ngate sekta chengencho mono nastinga kibune chichemega nesuguku gwetera ogosanga kwabo na Ndizi TV nigo baera buna okogesa kwabo asomotie nyoyo nkura bakuya gokoreng'ani emiaka ya maega asa maleta ngoro kwera stasi ogembo chekonde manager quick bus chikali chikwenda Nairobi nango kwanda igoro y'obosombi
In fact korumuna tale omutinyo chaka tale moja tatu hivi tano. Biashara byabere sese sababu abantu ba Nairobi bagocha Gusii. Iga abantu mbayo bagosafiri chikale chikwe kakaka chiabera. Kaliara no yesu 2-3. Ya mwa songa tuko chi Nairobi. Gati ya biri byakeirie ng'eria bakonyora na muno gukina kwa maguri ya maguta. Ogoturubani gugwe kalenda y'echisemi amuna gokonga kwa bogima okogwa kyananirio gutara kwa abantu. Egento gekogera chikasa magitayo. In fact ukamenero ororo. Naende kwende sira basi ya chenjo maitelili. December ba chiskule chiakabungiru. Chiabungo mutinyo kana oyo 8 December. Lakini bona ige binte bimbe kete sibasi kaka chenji okanyora ngama tukubade mitenye makaiga skulu chiabungiru ebintu bikakorekana. Lakini bona egento tuichane take ntokonge ira sengenjo noro ja maguta asali unabona liliko nya maguta ataramenda atu akabogore liko rwaeli 1,200 gochinaru. Lakini bona iga amaguta amenda teburiria maguta arenge lita 890. Lakini bona igoro chachire 170 160 something naende bona naririgo ririranete nse mono zenje bona igo konyora abantu bakorera nonya ne gari yakabekire chibese ngakieri bona igateri kobeka bona buna ntu abatangani bechi gari echi ni gotorocho borore kiano ni ntu konyora tu ari chibese lakini bona nchiyo bona tu ale koboria serikali yeyega njale gotokonye tu yereria maguta asengenjo gento kende gionsi bitoko kora bono iga na maguta nonye serikali yarete nibo yogosira baria barense ya Hustler Fund ababwatani be sector ya matatu nigo baireire Ndizi TV bunatera bakonya asibaganiri ekerenge ekyogokinigwa nyanya ziraro kende ngeto konyara gago no chikongangana koligie besa kende ngenyo konyana no monya na akorora nchiri goika na serikali ebune chibese chego tabu na chi asara bandi echi ari komendaro nabeka none chiru komyo chuna wata wana nji bandi eliora akoni buna Ndizi TV nigo tukobaganira chinga kichingi yaso mutinyo bwerusa asitwasabira barundi chigari yaso boronge bakobwatia amachika para ko reporter ya Ndizi TV Eliatariane Ndemo Steven. Mbiemono sana umurikecho Ndemo Steven asokwira chinga kichago na gutwaliganiria oroboti orokone togosika mutu wa oroboti ronde umuyigabu kumwaliganinka umuwaziri Rebecca Miano we wizara ya EAC na boigo asal nigo karekana eme county ya Kirinyaga ase abarai a baba bagwikirana gati abarai baba bagwikirana stinsemecho no mukonyi bo murai bwenseri gati gashagwa na boigo muwaziri wechisemi Ezekiel Machogumbaki okwana ase chinseme mecho nigo mukonyi bo murai wense aine kibunanige serikali ya Kenya kwanza yabekire emerobiri ya bene asokwaneki obokoleri obuya ase chinsemo chiri cha Mount Kenya. Sisi tulitoa mwelekeo kwa jamii ya Mlima Kenya na tukaambia wetu wa mlima tumetembea Kenya, tunajua pahali naenda, tumetembea Madera, tumetembea Kakamega, tumetembea kila pahali, tukasikiza ground. Wakenya wote walikuwa wamejipanga na William Ruto. Tukaambia wetu hapa katika Mount Kenya, huyu William Ruto huyu ndio Wakenya wanataka akuwe rais, na ako na maono na ako na mpango, na sisi hatutaki kwenda kwa opposition. Rais aliondoka akasema watu waende kwa Azimio. Mimi nikaongoza mlima, nikasema Rais Kenyatta, tunakupenda, tumekupenda bure, tumekuunga mkono, lakini hii njia ya Azimio hiyo utaenda peke yako, kwa sababu hiyo ni njia ya kupoteza jamii. Na mimi nashukuru watu ya Mlima Kenya kwa sababu walinisikiza. Leo kama hamngetusikiza, tulifuata rais aliondoka. Watu ya mlima wamechanuka. Sisi tunaona mbele, na sisi tuko na akili, tunafikiria. Sisi hakuna mtu anaweza kutupanga kama hatuna akili. Lazima hata kama unatupanga ujue tuko na akili. Na ndio tulikaa chini tukaangalia tukaona hii kijana ya Sugoi, huyu alikuwa anauza kuku. Huyu mtoto ya kawaida anaelewa shida ya watu ya kawaida, na hapa Nyandarua inataka kiongozi amezaliwa na shida, kwa sababu iko shida Nyandarua.
washa tujipange na Rais William Ruto. Chinga kecho boigo omwaziri w'ekisemi Kid Machogombaki nigo abagakwene kibuna nigo abaorokya barachukulikwa asenchere bwenete na boigo endonge ase chinga kecho nigo abantu babere kuru asenseme ya Nyandarua babakonyolera emirimo ase sector y'ekisemi magayo mukonyi bumurai bwense kurugo chika ayogokolekana. Mambo ya walimu msiwa na waziwazi. Serikali ya mheshimiwa ambaye iko hapa pamoja na president wa Kenya inataka mambo ifanyike kwa njia sawa. Kwa hivyo mheshimiwa mpunge, mambo ya uajiri ya walimu nchi yote Kenya tutafanya kwa njia sawa. Hata mitihani mmesikia mambo siku hizi. Machogu ni yure. Tulisema na deputy president akada kansisa kwamba hakuna utanganyivu kwa mitihani. Mmesikia kitu Kenya hii? Mambo iko sawa. Kwa hivyo mimi nitarudi Nyandarua Polytechnic ambaye nilitoa ile eka 100 nikiwa hapa, tukaianzisha tukiwa na Joseph Kaguti, nitarudi hapo. Emerobili yogo sanga n'abana ba Keumbu Holiness Children Home litkoria angyo nigo yaikeranire ebene omurobili yokoragwa nigitaseni kya Ndizi TV kubwaterana n'ababwatani bande elyokoene kibnango sanga bali n'abana abo nabo igo bunenchere Eyemo yokorokya obwanchani nabo igo kubasira ukwana no director Reverend Abel Onchari nigo aligania abantu bonsi goikirana ase omuyigo yolitkoria angyo nabo igo kubasira ase bakonyara. Asama lieta nkoro ku Reverend Apple Onchari mo director Keumbu Holiness Children's Home aigara ero tore na Ndizi TV abo bare bwato morobelio monene ankyo asenga njogo cha celebrate na abana ba Keumbu Holiness Children's Home abana baganda batamagania mbali kende yonskirora atware nyare gotumari tukulia ankyo gochase Keumbu Holiness Children's Home muno musado bwo konya abana baiga gotuko bari request abantu baminto abancho abaya baito Gusii iga bari muriretie TV yiga this TV ne kitoka iga mambia na abasani ao bakuruchinse ya mochingongo chose cha Kenya gotuko basorora kende yonsora atware muno muchango tubato ankiwa abana baiga ayo nyara ko boyo momo gukoramboro ko boko gocha sabana baseseniwe na nyasaye na nyara ko konya kamambe tare 14 Jumapili injuo cha kara saa 5 murobelero chakire gero tokonya abana baito biamana sana na saa tigawa seseni utakero mwaka moye na maseseni ya Christmas yo mwaka wa 2022. Asante sana. Honde bwensi obuganitie gusanga n'abana ba Keumbu Holiness Children Home nabagusanga n'into gwetera enamba ya 0743623871 naboigo nabogutuma egetoro kyao gwetera enamba yo naboigo kwariganirwe aselitkoria angyo asogusanga asobwamo n'abana bali konde togosika mutu asorobotironde nenchere Eyemo yogokinia omwana omumura bano nigo abayiboli baboligwe ko balenda abana babo naboigo kwene kibnango baigelia bale chimbwa chindonge okwana chinga kichokorwa amaigele ogochya ase omwana omumura nigo abarai ababere bagwesokya nabo igo kobolia abaiboli koba ebyorokerelio ebiya. Cannot reap what we don't have. We reap what we have planted. And I want to say categorically that we should not even say that boys are neglected. Who is neglecting boys? They are our children. But the parents are neglecting their own children because some men are not becoming good role models to their young children, young boys. I want to encourage my fellow men, especially parents in general, but my fellow men. We have a responsibility. The actual transition of these boys from boys to men actually squarely lies on our shoulders, and these boys take up the mentorship that we're supposed to be giving them. They watch what it is that we do back at home and even in our general lives. So we have a responsibility to make sure that we walk with them through. I came here on 4th and it has been 2 weeks. The experience was quite marvelous. We've had some outstanding facilitators who came from far and wide. And they have taught us a lot. They have taught us about drug abuse. They have taught us about
They've taught us about responsible behavior. We've also been taught some life skills which will be helpful later in life that we will benefit for majorly during when we become independent. Chinga kecho boigo nigo abaiboli baboli gwe kubalinda abana babo anene muno chinga kechiga cherusa entambe okwana ase amaigire yokorwa chimbwa chindonge nigo abana baboli gwe gwetanga nebinyugwa byogotindia. Vile mimi nimefanya siasa, mwana siasa yuko pale. Mlungula bwana commissioner amesema ujui, lakini mlungula atapewa. Anza kubuni mbinu zetu hapa za kuweka usalama. Kama mzazi utaachilia mtoto wako na unataka kuficha, hata wewe lazima mbebe huo mzigo. Hatuwezi kubali vijana wa miaka 12, 13 wanabeba mapanga na mapanga wametoa nyumbani na wasasi wanakubali wanarudi na hayo mapanga na baadaye mnakuja kulia serikali imeshindwa. Serikali inaanzia nyumbani. Katika hii sub county ya Matuga ama Matuga constituency tulikuwa tumesema ikiwa ni harusi na kuna ngoma ni kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Mimi nitaweka 3.5 million mwaka huu wa 2022-2023 tujenge hapa iwe police station. Halafu natoa milioni zingine 2 nijenge police post 2. Na hapa kweli kweli wale watoto wameharibika kwa sababu ya mihadarati. Nasikia sasa hivi kuna dawa za maiti zinaliwa na vijana. Kweli urongo? Kuna dawa za kupreserve body, yani ule mwili kwa mochari, lakini kijana ndio anakula. Haya, kuna maisha tena hapo. Wazazi tushirikiane, wazazi tusemezane. Mila imeachwa. Kitambo mtoto alikuwa ikifika saa 12 asipofika nyumbani anaadhibiwa. Mnentere ya moyo kweneki obokoreri obia ase sekta ya mangana yechense chesko umuwaziri we sekta yo Alfred Mutua nigwenekeri abakenya bunaniga serikali ya Kenya kwanza yaberege kubika emirobili ya bene aso kweneki mnakire yo mongo enyorerale e passport ase nchira yo wikiranu. On terms of passports, we're working on a system whereby we'll have a roving biometric machine that will be able to go around the country, so you can come do your biometrics and get your documents. We're also working on a system whereby we will get offices to be dealing with issues of visas and IDs and others where you are or close to where you are, so you don't have to tarmac and go long places. We're also working on an issue in the American spirit that if you want your passport, regular speed of 2 weeks, you pay the normal fee. If you want it in 1 week, you can pay $500. If you want it in 4 hours, you pay $2,000, so that to pay for the charges of getting the services, for you to be able to get the service you need when you need it. But we're also going to create a system that is predictable, so that you know when you need a document, this is what you need to do. And I think His Excellency will talk about our program of his government, to have services online so that you don't have to deal with human beings. Abamenyi b'ensemo ya Trans Nzoia nigo babiri bakwimurungani kubwatikana no kubura ko burendi ase kegetambe ase chinseme cyogosanga n'abaliki bamangana nigo baganire serikali gwesana nigati nabo igokweneki oburendi boise ina chinseme cyo elinde gotanga gosiria obugima kwa bantu. Aje hapa hiyo bwana county commissioner hatuwezi kubali. NPR kama wameshindwa kufanya ulinzi, na siku hizi tunajua mambo ya wizi ya ng'ombe imepunguka, pia punguza hiyo NPR na bunduki waaje, kwa sababu anaitumia kwa njia mbaya, sivyo? Kwa sababu hatutakubali watu wameenda mrokoto alafu anauawa. We cannot have a state agents loading over us here. Na mtu anasema tu najua ningefanya namna gani. How do you kill somebody kwa sababu ya mahindi mrokoto mahindi hata ni mwozo? Napiga mtu risasi and you're not even ashamed. Hata wewe sikia the management, the top management of ADC, we condemn that action. Hii ujinga hii inafanyika Trans Nzoia peke yake, na hii ujinga lazima itakuwa. Man them to hear me and hear me well. Kumekuwa na hoja hapa kuhusu wananchi ambao wamedhulumiwa na maafisa wa NPR. Anafikiria swala la sheria ni sheria.
kama kuna mtu amefanya makosa kama hayo, sheria ina mkondo wake, na kwa sasa hao watu wamekwisha kuwa nao mbaroni na wamefunguliwa mashtaka, na tutaachia mkono wa sheria ufanye kazi yake. Na vile vile nimeongea na watu wangu wa usalama kwamba hao NP lazima waongeleshe kwamba wanahudumia wananchi, wasiwe watumwa wao. Chikambuni cha Bachina ime ya Kenya nigo chiaruro bokonyi windagira asi chinsemo ime inseitu ya Kenya asi county ya Makueni chifamili gwetania chiribubere ne chimenye nigo banyorera obokonyi windagira gwetera Abachina bo kulende chinga kibali osangana bali kibamangana nigo baganiriye serikali kweroberia asoko eneki amatuko abosiongo kora bale omuchando yo. Hunger has no tribe and knows no class, neither does it know any boundaries. Let us unite and be our brother's keeper by sharing the little we have to save the humanity. As we speak, the amount is almost 1 billion that has been contributed this far. And in liaison with the National Drought Management Authority and what we call the county steering groups, we are in the process also of continuous assessment of needs. But on top of that, this committee is charged with not only looking at the immediate interventions, but long-term interventions which will enable Kenya shift from dependency on rain-fed agriculture and towards other strategies, including irrigation by way of mega dams and small dams and various other irrigation. Let some security. Bara ikorwa sensemo ya Isiolo na boigo ensemeri ya Meru nigo babetirense ese yo gwanchirana asoko ene kibuna chinseme chibero ngo twara chire omulembe gusanga nabaliki bamangana nigo baba ko ene kibuna chinsemo chintoereru nigo chibwenete gutwara amagendero ekiagera chisegi nigo chikuirania amagendero magega. Itashikiliwa mpaka kwa kiwango cha nyumba ya wale wezi kamili. Tutapigana mpaka lini? Imepitwa na wakati, so kuanzia leo baada ya hapa tuwe kitu kimoja. Hivyo sisi tunaomba kama watu wa upande hii ya chini, tumefanywa dhulma na ofisi administration. Ile allocation inakuja ya machifu upande ya Meru. Wacha mturukana hawe enda. Mwanche muri yakorwa soroba tioro nigo naikire omoelio bwa mangana Amayia asebire biga kulindengo gusaba basa gusika basa konyegera chikoraga chensa isato ayona mange no yanyara sinchira yo wikiranu no koletero nere John Kibati koninde de kwenyere buna litkolia angyo igeta senikia Ndizi TV ge kubatana nababwatani bande nigo barachigotalera ensemeri ya Keumbu Holiness Children Home asengencho yo gusanga nabarabo anyakobwate okobwa naboigo omoyo bokorwa nabo chato sange ase obwamo kolende nabo gutoma egetoro kiago wetera se namba ya 0743 623 871 0743 623 871 kondo mwanchi mulingo koganilia obuligeli ubuya lakini nyora chinsemo chiche mitandao sensemo ya Facebook nabo gatunyara wetera Ndizi TV News Digital nabo ga sensemo ya YouTube nabo gatunyara wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabo gatunyara wetera www.ndizitv.or.ke Mage kamera soko ne kibna ebicha na boigo eliogi muikeralira senchira ya benene repetronira mukeira tobe tukubatanere Joshua Auta asinsemo chibirokerero na inchiria ne Frida Kerubo koganilia obuligelio buya na ndeto basaguska chikoraga chinsa ibere komera tolina Dr. Kena Moses kurase clinic ya Walfit.